Voin hi September ni som pakhat sang ni som ni pakhat inrin ni ania. Mizo Official Channel thlir tu le ngai thatu zong te chi bai vek ule. Tuna chuan Myanmar news te kanon puang le don ani. Thai Chong region ṭawng chok khua inkhawngaihna Burma sipai paruk thin pathum anin hliam. Tayin Thai township doe pengko Thai chong khua TYC PDF le Burma sipai anin kap na sahlea. Burma sipai paruk thin midang pathum anin hliam ani. He inkhawngaihna hian PDF lam in hliam le thi anam lo thu. Doe mipui veng tu sipai DPDA na soi. He inkhawngaihna hian PDF lam in hliam le thi anam lo thu. Doe mipui veng tu sipai DPDA na ta langa. An inkhawngaihna hmuna hian poisoi lo in pakhata kangral veka. Poisa chiat nuai som panhi le bufai bek ni an la chuak man hramani. Gango le kali inkar minta khua Burma sipai in PDF telin mi som ni an that. Magui township Gango le kali inkar kho pakhat minta khua September ni ko khan Burma sipai an luta. Kho chunga om civil mi som ni te chu PDF in ni ti nan kap hlum vekan ni. Minta le talin khua hian Burma sipai in PDF telin mi som ni an tha nuin kho chunga in som thum te chu an hal sak boka. Heng an hal sak zinga atam zok chu CDM zom tu te in ni nan soyani. Minta khua hi in zanga somnga borvel ania. An khua hi mipuin anin le lo chu asanin ram hnuai lama an tangkhang mek ani. Burma sipai hoin an thate zinga hian PDF te chu mi som parukan telti an ta lang bok. D-Day chungchanga Dr.Sasa atong huai hle. UN anep lea Indo na kan kalpui zeldon Dr.Sasa. Ram rang media te hne na NUG in D-Day an puan chungchang Dr.Sasa na chang. Keini NUG sarkar hian Burma sipai sarkar hi palai na diplomacy mangin kan beitoa. Politics ani na nga kan kalthu in hrevek to bokang. Khovel ram in sui khom polian UN hian ASEAN an ngai changa. Ma se ASEAN hian kum hei le chen hi Myanmar tan thu tha apo chuak lem lo. ASEAN palai tengen na anga kan ngai tuin tun thleng hian keini PDF tele ram leilung federal thuam lama kan lian tuala. Burma sipai te chawrau e kan thaila hian inka hai an ngen na wang hian Burma sipai te thlop na a ni thei om ani rualin zo turatam khom mai. ASEAN palai ngen na anga thali chunga inka hai turin mipui kuta sarkar na hlan turati po kha zona siam tur atam hleang. Myanmar tan chuan ASEAN hi kan thli reng thina. Ma se bei sei bawani. UN chunga po Myanmar ma democracy thlem theina tur po hi kan ringam to lawani. Ram rang in sui khom ni lo. Khovel ram rang zinga polian te hna kan thlulut meka. UN le ASEAN te chu an kal dan pa nga in kan nor thowanga Indo na machonin kan kal zel don ani. UN le ASEAN ti dan kan en hian engchen nge kan nga dona. Eng ti khuna nge ma an lak don ti kan hriat si lo wangin tuna NUG hian PDF poladina ton hriat nei to mipuiral thuam keng tele thalai rual teral rel dan training chuak te po za zela somnga an tling to ani. NUG sarkar hi mipui iodin sarkar ani angin democracy tundin ani theinan NUG sarkar a hian kan rilru zong in ngatin mo phuna kan nei lian hle ani. Lelama Burma sipai te hian mipui te chunga ral thuam nen rova takin an la chejel sia. Palai tirpo eng thu ma an bengkhon lo wang hian ral thuam veka thungrul angai dona wangin D-Day ron piang ta ani. Tuna chuan Burma sipai te chang le tur hian ral thuam le thiam na ba ka kong tam taka kanin to del ve to a. He revolution a hian kan chak to a ti dan thlak danglam mai chau atul to ani ati. Longlung region a NLD lamtang nupa silaya ka anni. Tanin Thai township Thawai pengkom Longlung region Weibo khua cheng nupa panhi te chu September ni som chomadar som pakhat vel khan Burma sipai hnuai athok piu sho thi pol ho zinga mi then khatin an cheni na an vakal chila silai nan kap ti amuna om mi pakhat chuan soi silaya anka apasal u that mu hi anka na muna abola zui ngalani anupui do mu hi abana ka ni wangin liam na tak atur bok silaya anka anupa te hi NLD mi le sa ru takan nia
NLD tan an thei to pan su athina sipai sarkar du lova do dar tlat tu te an ni thu khuami pakhatina soi ani lungler in kana kim chang Mizoram ral tlan anon lu bel September ni som jing dar thum le achan vela tang khan thingsai chaklok barmaram chung lungler le ache vela barma sipai le tang rual pol sipai te anin kap na sahleya jing dar som vela tangin barma sipai lam hian thlona mangin bomanon thlak na sahleya September ni som chomadar som pakhat vel thleng khan Indo na silai puak le bom puak ri khria turom nin thudon na chuan a soi barma sipai ten boman thlak hian lungler kem che vela tang rual sipai de tran hmunan bituma civil mi te omna khuwa takhi an bom lo ni hria tani lungler khuwa hi in za somnga vel omna ni in thingsai atangin kilometer somni panga vel ania borua ka ero anin hnai hle ani lungler khuwa hian tlang bokrem takmaya barma sipai te hian kem an neya he kem hi an siam ulukhlea a hual chuak in transkur lei hnuaya laikul chu avekania lungler khuwa barma sipai kem hi barmaram chunga sipai kem thazua pathum jinga atel pha khial nin an soi he kem hi mipuitang rualam sipai te hian lu chuan tuma wangin September ni kualama tang khan nu naw le tar chia deuh te chu trio kam lama in thia fil him turin thria tir hlama tlangwal le pawalai ho ero tuma chuak lo turin an thria tirani lungler khuwa le akho thenom leisen le bung khuwa te tangin nu naw le upalam te chuan September ni kuwa tang khan Mizoram lam anon pan hloma atam ber chuan thingsai khuwa ba ka cherhlun bol pui le ngar chi velan pan hloma mitam tak chu trio kam Mizoram lama anin kulmek ne hriatani September ni kolama khan na thiela matlang pickup trip ni velanom bok he chanchin bua cheini la hian thingsai bi ka hian ral tlan zani chuang an lut to ani puan to ngin September ni soma anin baina khan bomman chil pu wangin mipuitang rual lama an hroi tu pakhat chu ake abung din an soya mi pasarin hliam an tura heng hliam te hi bung khuwa te tlan se velo khotual mi ten an lo boi so mani bung khuwa le thingsa inkar hi motor kong puyatlanga 407 le LPK te chu akal thei rengani hliam te hi Mizoram lamron pan pui lovin tangrual ho mun puilama en kol turin bung khuwa tangin an thiar chuakani kan thu don na chuan a soidanin September chun lai dar som pani vela khan CNF pasal thaten Myanmar sipai kem chu an hup vek thei to a min ong lai na sipai te chu mi engemaw zat an tlan chi ani he in ka na thlenga hian CNF Lieutenant Colonel pakhat le sipai dang te chuan hliam an tuara Burma sipai te po thi le hliam engemaw zat anom hriat ani Burma sipai te hi an chana chia ta ka chuan an ma ni puitu tur sipai dang te chu engti kong zong maina hun tak anon thleng thei don lo ti an hria chu wangin thlona mangin Burma sipai te puiturin jet fighter pani aron thlokta ani hemi mang hian khot chunga inomna tam tak chu bomin aron thlak ta chiam nin an soi RFA chuan Burma sipai thupuang tu Major General Jomin tu na chu hemi tlai vekhian biak po tumin voi tamma beingiela ma se betlang thei ta lawani CNF lampoin hemi thil thleng chungchanga Radio Free Asia zone chu chiang takin an chang lawa he news kan buat sei la hi chuan chanchin hre chiang tu ten an soidanin Burma sipai paruk an thi towa panga an man to bok an ti ani heti mek la hian lungler kholama om mi then khatte chuan Mizo Official Channel te min hril danin lunglera Burma sipai camp hi Burma sipai te chuan thlo theina le bom nen anon tho chiama wangin CNF CDF te hian anla la thei bik lo ni in min hril ve thung ani Burma sipai ten sesam se kha khoing som thum chuang an halsak September ni kuwa khan Burma sipai council ten sesam se kha khuwa Magui region Gango township chu chomalamdar som pakhat vel khan an lu chila chena in som thum paruk vel an hal chia mi som ni vel an that ni an soibok MNDAA ten Burma sipai ration phurtu truck ti chi in driver athi September ni som khan Northern State Mongkhu phuanga Burma sipai truck bu file ration dang phurtu chu MNDAA lamin an lo that ani July thla tang khan MNDAA le Burma sipai te hi ain do tran to ani kali miau bial chunga kholal panga in ban na an thelut kali miau bial chunga September ni ria zan khan
kholal administrator pani chu ka hluman nia chumi hnuwa kholal panga chuan anni na tanga anin hnu dona le bana le khan thelu thu hriat ani chung kholal te chu tuingo kholal pusui zam thang chinsu kholal puwanlal muana ongyo kholal putin lal mong mia shain kholal puvum chian paule sai khua kholom lal pusu alian te niin September ni kho khan ban an thelu tani kali miawa political activist pakhat chuan Burma sipain thu nei na alak nuwa kholal te chu anin nuk dok tam to hleya tuna mi te hi in nuk dok lawa labang te an nia tuna taka hlawin ban an thelu ta mi pui an phatsan ani chuan phatsan mang te konga an kalve ngai don ani mai tin an soi kali miau bial chung ta hana tanga meli vela hla vutbua khole pin khong ji kholal pani te chu September ni ria zan khan dalan thian fai tu polin an lo da thatoa tual chung mi ten kali miau biala Burma sipai thlop tu mi engam zat po ni se da that an ni theireng thuan soibok ani Myanmar wan baole yang she company te tuilak na pipeline bom chiat ani data han po sina talan danin Sigang region Salinji township Khumsom Paruk Lena district hospital bulatanga Myanmar wan bao mining copper limited le Myanmar yang she copper limited company pani te hi na thona mun tuipek na pipeline pakhat chu September ni kuwa zandar som pakhat vel khan bom mangati chiat sakan ni thu hriat ania chu tui pipeline chu chin uin lui atanga copper siam chuana hmuna man tura thlun zomani thu tual chung mi tenan soi chin ramin Myanmar ram chunga mi puite nga fak democracy chu ngai thain Burma sipai council lama atran tlatawanga hetianga ti chiat sakan ni thu tual chung PDF jinga pakhat chuana soi ani Myanmar wan bole Myanmar yang she company te hi China ram le Myanmar sipai in tromadin niin hlok na anin sem thina an na thona mun ber chu Salinji township chunga let padong tlang le chinshin tlanga copper lai chuana hmuna ani US sarkar in July ni khan heng company pani ba ka hian King Royal Technologies Corporation Limited chu US benga ansum chevel tur te dang chatin alo hrek to ani ole khati zongkha Burma chanchin thar kan puan theite chu ania Mizo Official Channel clear tu le ngai thatu zong te in zawaya chunga kan loma hunduam takin man theinan kan du sakna kan hlana cheu